Let's go. Kami adalah pendekar di negeri ini. Pagar Nusa itu adalah organisasi kami di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan para kiai. Kami siap bertarung meski harus sampai mati. Hei para saudaraku pesilat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat dulur-dulur pencaksilat di seluruh Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rizky 86. dan jangan lupa Nyalakan loncengnya. salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habibal mustafa dhu rafati wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilan wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilan innal habibal mustafa dhu rafati wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilan wa dhikruhu